Uretse kuba ari umwe mu bahanzi beza baririmba injyana ya rap muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lil Wayne ni umwe mu bahanzi basaruye akayabo k'amafaranga mu muziki. Si ibyo gusa kandi ni umugabo uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze, kuko hari igihe waba wibaza ubuzima buhenze uyu musitari abayemo. Yaba amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo afite ihambaye hirya no hino. Muri iyi video uraza kureba ubuzima buhenze ikirangirire cyangwa se umusitari Lil Wayne abayemo. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayigeza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mbere yo gutangira, nimba uri mushya kuri iyi YouTube channel kandi subscribe ukore no ku nzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere. Lil Wayne yavutse mu 1982. Avukira muri Louisiana muri leta ya New Orleans, imwe muri leta zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dwayne Michael Carter Jr. wamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi rya Lil Wayne. Lil Wayne ni umwe mu bahanzi bafatwa nk'abahanga muri iyi njyana ya hip hop, ndetse akaba ari naho yakuye agatazirano cyangwa se izina ry'irihimbano bamuhimbye rizwi nka God cyangwa se ihene, ariko mu by'ukuri ni impine ya The Greatest of All Times. Mu yandi magambo y'ubusobanuro bwabyo mu Kinyarwanda, akaba ari umuhanzi w'ibihe byose watwaye ibihembo bigiye bitandukanye hirya no hino mu bitaramo yagiye akora, abikesha inyandiko z'ibihimbano bye byishimirwa na benshi ku isi yose. Ibi ariko ntibyaje byonyine cyangwa se ngo bize gutyo gusa, ahubwo byanamwinjirije akayabo k'amafaranga atagira ingano. Yamugize mu bwizatungo no gutunga ibya mirenge mu byo tugiye kubona muri iyi video. Urugero ni nk'inzu nziza cyane y'urwererane cyangwa se y'umweru dede iherereye mu karwa kitwa Lagos Island gaherereye kuri Miami Beach muri leta ya Florida. Ikaba ari inzu nziza cyane ifite ibyumba bigera mu 9, pisine nziza yagutse. Inzu ikaba iri ahantu heza, iyo ari we mu rugo aba yitegeye inyanja iki kirwa kirimo. Iki kirwa kikaba gituwe n'abifite gusa, aho kugira ngo Lil Wayne yishyure iyi nzu yayishyuye $7,500,000 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana n'akayabo ka miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Lil Wayne kandi afite n'indi nzu nziza cyane y'urwererane iherereye muri Nelson Island. Iyi ngiyi nayo ikaba iherereye mu kirwa, ndetse Lil Wayne bikaba bisa nkaho akunda gutura mu kirwa cyangwa se ku mazi. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 7, ubwiherero cyangwa se dushe 10, ikagira pisine nziza cyane n'ibindi byinshi byiza bitatse iyi nzu. Iyi nzu Lil Wayne akaba yarishyuye akayabo kangana na miliyoni 16 z'amadolari y'Amerika, akaba angana na miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda. Lil Wayne kandi aherutse kugura indi nzu nziza cyane, nayo ikaba ari inzu iherereye muri Miami. Iyi nzu ikaba yararangiye kubakwa mu mwaka wa 2019. Umuherwe cyangwa se umunyamafaranga Lil Wayne rero akaba yarayiguze akayabo kangana na miliyoni 16 z'amadolari y'Amerika, akaba angana n'akayabo ka miliyari 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Umujejetafaranga Lil Wayne akaba n'umusitari, akaba ari umugabo uzwiho kugenda mu modoka nziza kandi zihenze. Urugero ni nk'imodoka nziza yo mu bwoko bwa Porsche Boxster. Imodoka ikaba iri mu modoka za mbere yatunze, akaba yarayiguze akayabo kangana $70,000 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 93 z'amafaranga y'u Rwanda. Lil Wayne kandi afite na Cadillac CTS yamutwaye $85,000 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana na miliyoni 113 z'amafaranga y'u Rwanda. Akajyana n'indi modoka nziza yo mu bwoko bwa Mercedes Benz CLS MG, imodoka nziza cyane yaguze akayabo $189,000 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana na miliyoni 251 z'amafaranga y'u Rwanda. Lil Wayne kandi afite n'indi modoka nziza cyane mu bwoko bwa McLaren 720S, akaba yarayiguze akayabo kangana $400,000 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 535 z'amafaranga y'u Rwanda. Lil Wayne kandi afite n'indi modoka nziza cyane ihenze itapfa kwigonderwa n'uwo ari we wese. Iyi akaba ari Rolls Royce Phantom, akaba yarayiguze akayabo kangana $443 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 589 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri parikingi ye kandi afitemo n'indi yitwa Bugatti Veyron, imodoka idagipfa kwigonderwa n'uwo ari we wese, ndetse ikaba inakoje. Akaba yarayishyuye akayabo kangana na miliyoni 1,800,000 by'amadolari y'Amerika. Aya akaba angana na miliyari 2 na miliyoni 389 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu modoka uyu musitari afite cyangwa se Lil Wayne afite, imodoka yamuhenze ikamutwara amafaranga menshi kurusha izindi,
ni Maybach 62 Land OLED. Ikaba ari imodoka ifite V12 engine cyangwa se moteri iremereye ndetse ikaba na moteri ikomeye, ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yakora ibintu izindi modoka zitakora zisanzwe. Lil Wayne kugira ngo iyi modoka ibashe kwitwa iye, akaba yarayishyuye akayabo kangana na miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 2 na miliyoni 660 z'amafaranga y'u Rwanda. Lil Wayne ni umupapa w'abana 4 yabyaye ku bagore 4 batandukanye. Akaba ari umupapa uzwiho gukunda abana be cyane, akaba agira umubano wihariye na buri mwana. Ibi bikiyongeraho byinshi n'impano adasiba kubaha. Nk'urugero, ni nk'umukobwa w'imfura ye witwa Roger Carter. Lil Wayne akaba yaramubyaye yujuje imyaka 16 y'amavuko, akiri ingimbi atazi iyo biva n'iyo bijya. Ku mukobwa yari yateye inda. Iyi mfura ye y'umukobwa ubwo yuzuzaga imyaka 16 y'amavuko, akaba yaramuhaye impano y'imodoka yo mu bwoko bwa BMW X4. Iyi modoka Lil Wayne akaba yarayiguze ibihumbi 90 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Maze nyuma y'igihe gito uyu mukobwa yujuje imyaka 18 gusa y'amavuko, Lil Wayne amuha impano yo mu bwoko bwa Ferrari 599 GTO, imodoka yaguze ibihumbi 410 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 545 z'amafaranga y'u Rwanda. Nkaho izi zidahagije, nyuma y'umwaka umwe uyu mukobwa yujuje imyaka 19 y'amavuko, yamuhaye indi modoka yo mu bwoko bwa Range Rover. Imodoka yamuhagaze ibihumbi 94 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 125 z'amafaranga y'u Rwanda. Lil Wayne kandi akaba n'umustar ukunze kwambara amenyo ahenze cyangwa se grill teeth, aho kuva abaye umustar ashobora kuba yarambaye amenyo kuva abaye umustar kugeza n'isegonda ukaba utapfa kubona ifoto ye yafite amenyo ye karemano. Ubwo yari ari mu kiganiro na TMZ, akaba yaratangaje ko afite ubu bwoko bw'amenyo bwinshi cyane, aho ahinduranya. Bamubajije rero ayo yaje yambaye agaciro ahagaze, abwira ko ayo yambaye yayaguze ibihumbi 394 by'amadolari y'Amerika, ayo mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 525 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo ni amafaranga menshi by'umwihariko kuyagura amenyo yo kwambara mu kanwa. Lil Wayne kandi nk'abandi baherwe bose batunze imitungo n'ibindi byinshi, Lil Wayne nawe akenera indege cyangwa se private jet yo kugendamo. Lil Wayne nawe akaba yaraguze indege yo mu bwoko bwa Honda Jet HA420. Iyi ndege akaba yariguze akayabo ka miliyoni 21 z'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 28 z'amafaranga y'u Rwanda. Lil Wayne ni umuhanzi wubatse izina ku rwego rwo hejuru by'umwihariko mu njyana ya hip hop. Akaba yaratangiye umuziki kera cyane, ibi bikumvikana yuko no mu mafaranga yahereye kera yakorera ubu yagwije akaba afite menshi. Hakiyongeraho n'igikundiro afite n'imbuga zicuruza umuziki kuri murandasi nazo zimwishyura akayabo k'amafaranga atagira ingano, nka Spotify, YouTube, yewe n'izindi nyinshi ntarondoye. Lil Wayne kandi afite business yo gucuruza urumogi no kuruhinga yise Lil Wayne GQ Way Ultra Premium, ndetse ubu akaba ari ubucuruzi bwemewe n'amategeko, aho uru rumogi rwe rukorwamo umuti w'ikinya cyangwa se ikinya, ndetse ubu akaba ari ubucuruzi nabwo bumwinjiriza amafaranga atari make. Lil Wayne aka Lil 2G aka Young Man n'ayandi mazina yose yiyita, afite brand ye y'imyambaro yitwa Track Fit icuruza imyenda ya siporo. Ibi bikaba bimwe mu bimwinjiriza akayabo k'amafaranga nayo atagira ingano. Hakiyongeraho n'inzoga yo mu bwoko bwa Rang yitwa Bamboo, aho afite amasezerano y'imyaka 5 yo kwimenyekanisha, aho adasiba kuyamamaza yifashishije imbuga nkoranyambaga ze. Ibi nabyo bikaba mu bimwe mu bimwinjiriza amamiliyoni. Nkaho ibi bidahagije, afitanye amasezerano n'uruganda rwa Pepsi rucuruza ibinyobwa bidasembuye, akagira amasezerano n'uruganda rwa Samsung hamwe na PlayStation. Ibyo ubwabyo bituma ikinyamakuru Forbes Magazine, ikinyamakuru gicukumbura ubutunzi n'imitungo y'ibyamamare ku isi, kivuga ko uyu muhanzi Lil Wayne atunze akayabo kangana na miliyoni 220 z'amadolari y'Amerika, akaba angana na miliyari 292 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze kudukurikira, ni nansoreje ikiganiro nabateguriye, njye mwari muri kumwe nitwa Dani, naho iyi channel yo yitwa Dan TV Nation. Gusaba gukanda subscribe na like. Ciao ciao.